Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bağrımendin hürmet. Eva beşa duemin derbarı takvayda carekden emi varabın. De beşa yekemin de mebasa kesi muttaqi grubu. Xode Teala gava basa mümünan deke. De beje Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. De Sure Bekara'da. Ayeta yekida de bejim. Zalkel kitabu la raybe fih. Devi kitebahane da tüşük şüphe tüneye. Hudden lil muttaqin. Ev kitebahanena devi reberj bo kesi muttaqin. Merser viyat despekeda de avad des derbasbuyda de beşa derbasbuyda em leser sekini bu. Xwedê Teala divê ev Qur'an kitêb ku Qur'an e divê eva rehber ji bo muttaqîn ew kesê teqwa em îro dîsa behsa kesê teqwa dikin kesê muttaqîn kesê ku teqwayê ji Xwedê de tirsin em behsa wan dikin di beşa duêmîn de em ê li ser wê bisekinin teqwa gava yekê ku bibêje mena teqwayê çi merivê teqwa tê çi menayê teqwa mena ew ku meriv bi kurtî ji Xwedê tirsin Ligava bi derêjayê berfirehî tu mesta teqwayê mêzik ew kesê ku kesê muttaqî ew kesê ku li gora şert û mercên îmana xwe gora şert û mercên baweriya xwe bi berpirsyariyên xwe bi mes'ûliyeta xwe dizane û êrk û wezîfa xwe jî tîne cî yani şert û mercên îmana wî çi mes'ûliyetê jê dixwaze wê mes'ûliyeta xwe hem dizane û hem jî wê mes'ûliyeta xwe tîne cî. Bi awakî dinêna teqwa lipseka menewî ye yani cil û bergekî menewî ye û potekî cilekî cil û bergekî menewî an jî teqwa mertalekî ye ji bo mümînan. Teqwa mertalekî menewî ye. Çawa berê de herb û jenga da gava şer dikirin kesê hinekan di destê rastê de şûr hebû di destê çepê de mertal hebû xwe parastin teqwa ew ku mertalekî menewî ji mümînan re ku xwe ji tiştên guneh nebaş xirab pîs pelîd tiştê ku Xwedê heram kirî tiştê ku Xwedê qedexe kirî xwe ji wan diparêzin. Ji ber wê Xwedê Teala gava behsa teqwayê dike di Sûrê E'raf da di ayeta 26 da bi vî awayê behsa teqwayê dike ku teqwa tê çi menayê dibêje Xwedê Teala dibêje Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya beni Ademe qad enzelna aleykum libasen divê ya zarûyê Adem gelî zarûyên Adem gelî zarokên Adem me gelî zarokên Adem me libas cil û berk ji we re daxistin yuwariye sewatikum ji bo ku hûn bi wan cil û berga ewretê xwe biparêzin binixîmînin ji bo ku wan cil û berga bi wan cil û berga ewretê xwe binixîmînin ve rîşen him jî me ji we re cil û bergê xeml û xêzan xeml û zînetê jî daxistî her wa cil û berg mirov pê xwe dixîmînin û cil û berg jî hey mirov pê xwe dixemilînin herin şahiya daweta dîlana eydiya û tiştî münasebetê dînî û din mirov xwe pê dixemilînin her wisa xwe dadê we lîbasû teqwa me lîbasê teqwayê jî ji we re daxistî me lîbasê teqwayê jî ji we re daxistî zalike xeyrun lîbasê teqwayê hê çêtir e yani gava mirov cil û bergê normal xwe bixwe mirov ewretê xwe tiştê xwe em bivêjî ku dîtina wê heram e ne tişteka normal e ku mirov dinixîmînin ew tiştekê lê dema cilê teqwayê li ser meriva tune be wê şaxê ev nixamtina vücuda me re ne temam nixamtina vücuda me re gava cilê teqwayê yani xofa ji Xwedê tirsa ji Xwedê ku para Xwedê di kar û kir û efalê meriv de hebe wê şaxê tê gotinê ku me re bi temamî bi awayekî ku Xwedê Teala xwestî me re xwe nixamtî tenê nixamtina bedenê bi kêrê tiştekî nayê divê lîbasê teqwayê jî hebe
لباس تقواجی چوام دست به کدا گو مرو به مسئولیت بیرو باوریا خواه بزانه به و لگورا و مسئولیتی لگورا و برپرسیاریجی ارک وظیفه خواه بینجی خود تعالی دوی ذالک من آیات الله اوان جلو برگی کمپی عورتی خواه نخیمینن اوان جلو برگی کو جبو زینتی هاتی اوان جلو برگی کو تقوای هاتی خود تعالی دویجه اوانات آیت خود تعالی نه لعلهم یذکرون تهیوی کرن کو هنجوانا پند و شیرت و درس و عبرتان هرینم جبر بی تقوى معناه اوكو انسان د فعل ودا د غوتني ودا د تفجير ودا د قصدنا ودا para خديه يعني هر تم خديد مجي ودا زندي به دل ودا هبه افتشتاكو ادويم افتشتاكو ادكم افتشتاكو ادخم افتشتاكو الخادكم قالوا عجب تشتكي تدا الهمبر امر فرمان خدي تو problemeki تو ببیجن آستنگی کی وی هی تونیه تی معنا به تقوی تی وی معنا نه جبر به که خدا تعالی د سوره آل عمران آیت سیو دودان و پیوا بحثا اویدک بحثا کسی متقی دکن و کسی متقی کسی تقوی چه کار و عملی دکن و به چه آوای بکو خودش راضی به لورا خدا تعالی د قرآن دا بعض که خدا تعالی جی کسی متقی راضیه خدا تعالی جی کسی تقوا راضیه او کسی تقوا دوی مروب چوا بکد و متقی و ری چکا کو رب العالمین پیشی ممنان کری او ریاشیه ام ایرو باسا ویریه بکن کو ام جی ورک مسلمان دوی جریزا کسی متقی ور حساب کرن کو خدا تعالی رحمه خالوانده که او جنت جی کسی متقی رای خدا تعالی رضا باسوی دکم خدا تعالی دویجه و اطیعوا الله و رسوله لعلکم ترحمون گلی مؤمنان دوی هم بگوتنا خدا و بگوتنا پیغمبری بکن کو بهیویا کو رحم لوا ورکرن یعنی هم لگورا امر و فرمان خدا بگرن و بگورا بگوتنا خدا پیغمبر بکن آنجی لپی فرمان خدا پیغمبر هر کو رحم ور کرنه دست به سوره آیت 132 سوره آل عمران هر وسا خدا تعالی گوا باسا کسی متقی دکه به شکل بازکم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين دوی گلی مؤمنان گلی مسلمانان گلی باورمندان هون ببال مغفرتا رب خو و جنتا کو فرهیاوی بقاسی عرض و عاصمان بازن بشن لز بکن هون بر به مغفرتا بر به گناه شیریا کو رب و گناه شیره هر وسا هون بر به جنتا کو بقاسی عرض و عاصمان فرهیاوی هی هم بشن جنت خدا تعالی باسا گاوا ودکه دبیجم بقاسی عرض و عاصمانه اف جنتا کو فرهیاوی بقاسی عرض و عاصمان به اعدت للمتقین اف جنت جبو متقین کسی تقوا هاتی آماده کرن دور دا مجاره ما کسی تقوی متقی دوی ام بزانه بکو خدا تعالی چوا جی کسی متقی راضی دوی جی گلی ممنن هم بازدن ببال و شرطنان گناه خواه رب خواه بر مغفرتا رب خواه هم بازدن او جنتا کو فرهیا و بقاسی عرض و عاصمانن هم ببال ویوا بازدن او جنت جی جبو متقین هاتی آماده کرن لورا دوی دونه دا بالا خوابه دوی دونه دا ام گابا باسا خواه دکن فیزیکا ما ایرو هیه لگورا شرط و مرجین به دنیا هاتی آماده کرن هاتی آفراندن هاتی خلقاندن یعنی خدا تعالی فیزیکا ما بقاسی کو ام جیوه دنیا استفاده بکن رب العالمین به شکل ام خلقاندن فیزیکا ما یا 180 ان سر جور 2 متر 140
kort 108 107 105 santimetre derece meye ev li gora şart û mercebê da dünya dişê kirine. Ama Xwedê Teala li wê dunê behsa cinnetekî dike ku fireya wî bi qasî ya naber erd û asîman e. Vêja divir da gelo eceba gava em ketin cennetê em vê fîzîka xwe îro 108 santimetre dereceya xwe em dikevin cennetê. An jî em gelek însanê mezinin û şekl û şemalê me bi şekilekî dine yani ev fîzîka me 108 santimetre em ê çawa ji wê cenneta ku qasî erd û asîman fireyê em ça ji wê îstifade dike. Xwedê Teala bersîva vê pirsanena di sûrê Vakîa da daye di ayeta 6 û 61 da sûrê Vakîa 6 û 61 da Xwedê Teala wa baz dike. Nahnu qedderna beynekumul mevt ve ma nahnu bimesbuqîn. Xwedê Teala divê me mirin di navbera we teqdîr kirî. Yani qanûna mirinê, hebûna mirinê me teqdîr kirî, qanûna wê me daniye û kesekî nikare li pêşa bi pêşa me re pêşî li me bigire. Ji me derbas bibe. Encam bibe vê qanûna mirinê bide rawestandin, bide sekirandin. Yani me qanûna mirinê daniye. Mirin me navbera we de me teqdîr kirî. Ya ji bo çi Xwedê Teala mesela mirin teqdîr kirî ku însan dimirin ji bo du sebeba. Xwedê Teala bi xwe di Qur'anê de divêje sûrê Vakîa ayeta 61 da ji bo du sebeba Xwedê Teala mirin teqdîr kirî name da. Ew çi ye? Ala en nubeddile emsalekum. Ji bo ku em di cihê we de hin însanên din bîniverin. Ala en nubeddile emsalekum. Em dimirin, em ixtiyar dibin, salê me di çi jor em ixtiyar dibin dimirin. Xwedê Teala hin kesê din tîne dünyayê, zarû dû mezin dibin, tên dünyayê ew cihê me digirin. Yani qismekî dimirin, nifşekî dimirin, nifşa din tê. Ala en nubeddile emsalekum. Em we bi hin kesê din tebdîl bikin. Hin kesê din, hin mirovê din bînin cihê we. Ava yek, ava du dünyayê de ye. Hem jî ve nunşi'ekum fîmâ la ta'lemûn. Careka din roja qiyametê em we bi şekl û şemalekî wisa carekî din bixuliqînin sağ bikin ku hûn nizanin. Ev jî tevê manayê ew cenneta ku Xwedê Teala di sûrê Ali İmran di ayeta 133 da behs dikir ku fireya wî bi qasî erd û asîman e. Ew cenneta ne li gora fîzîka me vê dünyayê ye. Li gora fîzîkekî din e, li gora beş nû balekî din e nayê. Xwedê Teala erê feyzî bi navê feyzî sağ dike. Lê ne bi vî şeklî hane sağ dike. Bi şeklekî din, bi şemalekî din, bi fîzîkekî din sağ dike ama em nizanin. Çimkî Xwedê Teala dibêje ve nunşi'ekum fîmâ la ta'lemûn. Lewra me qanûna mirinê danî nabere we ji bo ku em hin kesê dine binişûne we em pêr dibin ixtiyar dibin dimirin piştî wî nifşê nûra dibin û dunya her wisa ava bî her wisa roja qiyamete Xwedê Teala me bi şeklekî wisa diafirînin xuluqînê ku em nizanin. Lewra ew fîzîka ew vücuda ancak karibe ji wê cenneta ku fireya bi qasî erd û asîman jê îstifade bikin. Belê. Em dîsa verin ser sûrê Ali İmran ayetê xwe dewam bikin. Basa muteqî dike ew kesî ku baz didin diçin ba mexfîreta Xwedê û her wisa ew cenneta ku fireya bi qasî erd û asîman ji bo muteqîyîne hatiye afirandin amadekirin. Kesê muteqî ber bi wê rêyê diçin. Yani ew kesê ku di riya Xwedê de diçin. Ew kesê ku di riya Xwedê de diçî ew dînê ku Xwedê ji pêxember re şandî li gora emr û fermana vê Qur'ana hanena ku ew dike. Gora emr û fermana vê Qur'ana de jî. Her wisa Xwedê Teala dibêje di sûrê 134 da اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Her wisa muteqîn ew kesê ku dikeve cennetê, ew kesê ku roja qiyamete jê razîye, ew kesê ku dikeve cenneta ku bi qasî erd û asman firehe, ew kesin ku yunfiqûne fî serrâi we'd-derrâi. Hem di zehmetê de hem gava feqîr be, asteng desteng be, sedeka dide,
ریا خواده ده انفاق دکه صدقه ده دست فقیرات دکره زکات خواده ده دفهم کر ود در رای همجی ده فرهی ده و ده تنگاسی ده ده هر دو وقت داجی ریا خواده ده انفاق دکه مری زنگین ده کاری انفاق بکه اما مری فقیر گاوا انفاق بکه بکی هی باشتره لورا بکی انسان زنگین چامنه باریا دنیا بیجی آنجی هم به عیب و شرم دنیا بیج دست خود داوین جیوه خوا لگاوا کسی متقی او کسی کو هم دفریه ده هم جید تنگاسی ده دست خود باب جیوه خوا و گل لکی باشتر ببه و خود تعالی دویجم یک جوان صفت متقین او کسی کو هم تنگاسی ده هم دفریه ده دست فقیر و فقرا دکرم والکاظمین الغیظ her vasa muttaqin ev kesi ku gava herz keve hersa xwa dad qortin yani xwa kontrol dike jibine dibine hersa xwa da namine navet billu hesiru avdali hersa xwa gava meru herz ket aqli selim fikra selim je riya xwa derdi keve meru şekleki dikebin kontrola mejuki aqleki işte be fikru ramaneki ne selim ne sağlam ne sahih ne rast مدکاره پرتشی خراب بکه. هر وسا کسی متقی گاوا هرس کت دوی خوا کنترل بکه هرسا خوا دا قرتینه هر وسا والعافین علی الناس. گاوا کسی کی خطا کی کر گناه کی کر غلطی کی کر ام به شاشی کی کر لی ببهر. یعنی مرو ممکن نه ام شاشیا نکن ام انسان خدا ام بر شی کنش بو ام کار شاشیاج بکه. فالهمها فجورها وتقواها. خدا تعالی دوی. ما انسان شکری انسان هم تقوا me ilham kirjara hem insan tişi qancu baş dike tişi xoş û rind dike her wisa fucure ha me guneji insan dikare gunaji bike me guneji ilham kirdi nefse insanda yani insan muhtar dikare em bi irada xoya meleke xoya rahmani bikar bine irada xoya baş bikar bine aqlu vicdana xwa bikar bine kari baş qancu baş bike her wisa dikare be abdal û hesir û dili nefs û şeytanê xwe tiştî xirab bike ji ber wê gava yekî xeletî kir kesê muttaqî kesê memin ew ku wan kesana bikaribe efû bike li gunê wan li xetayê wan bibore û Xwedê Teala jî li wan bibore wallahu yuhibbul muhsinin her wisa Xwedê Teala ji kesê qencîkar kesê baş kesê qenciyê dikin kesê çêyê dikin kesê başiyê dikin kesê ji xirabiyê dûr kesê salih û bê Müslüman Xwedê Teala hez dikin her wisa yek ji sifetê meminan والذين إذا فعلوا الفاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هر وسا خاطرات بيجا كسي متقين أيكو جنة حق دك إذا فعلوا الفاحشة قبل تشتكي فاحشة نالري تشتكي أن ببي فحوش تي نام ملتا معناه كبشة تشتكي فحوشة تشتكي فاحشة دك تشتكي بكريتو نالريو جناكي مازنكر أو ظلموا أنفسهم يجي ظلم لنفسه خواكر لو إنسان قبا جناكر تشي غلط كر تشي شاش كر إنسان وجود أخوة نفس أخوة مستحق عذاب دك قبا مرا وجود أخوة نفس أخوة مستحق عذاب كر مرو ويشغل لنفس أخوة ظلمي دك كسي متقي قبا جناكي مازن أنجي لظلم أخوة نفس أخوة ظلم كر ذكروا الله خواده جيدا خواده بيرتينه yani tüccarı xwedê jî bêr nake festexfirû li zunûbihim ji gunê xwe ve şartana gunê xwe ji Rebbê xwe derebayê sixwarê dike tobe dike ve men yexfiru zunûbe illallah maş Xwedê Teala bêtir kî gunah veşîre ji Xwedê bêtir ji bilî Xwedê Teala ji xêrî Xwedê Teala kî ku gunah veşîre rehma xwe me ra bike ve lem yusirru ala ma fealû ve hum ya'lemun digel ku dizanin ev tiştê kirî xelet e şaş e günah nelreye o leserviji ısrar nak devam nak müsure servinin yani günah xabet ved gare leser günah xab devam nak her peyda her tem günah nak günah ki kir dizan ev günah galet kar kir ev kara galet şaş ev günah mekir o leserviji nasakin poşmandır kesi mümin kesi muttaki ev kesane ev teştiku hatta ha mebaskir ya cezayı wan çi ama mukafat wan çi sohbet amel ser mukafata kesi muttaqi ev kesi ku takwan ev ana me baskir
Xwedê Teala divê ew kesê ku gotuna Xwedê pêxember bike her baz bar mexfîreta Xwedê Teala wê cenneta ku nabere qasî nabere erd û asîman fire he her wisa gava di tengasî û di firê de xêra bide sedeqa bide bi destê feqîr û fuqara bike ji cêba xwe bikir înfaqê bike ew kesê ku gava em bibêjin tiştekî fahîşe kir cîda tiştekî xelet guneh kir derhal li Xwedê xwe vegere Xwedê bi bîr bînî were û eştera bibêjim li serî wan guna misor nebe Xwedê Teala dî ûlayke van kesana ev kesê wa bikin cezauhum mağfiretun min rabbihim cezayê wan mukafata wan mağfiretun min rabbihim ji teref Rabbê wan gunê wan tê xefirandin tê veşartin Xwedê Teala mağfireta xwe rehma xwe li wan dike ve cennatu tecri min tahtiha'l enhar her wisa mukafata wan cennetê ku di binê wan de av diherike ew cennetê ku di nava wan de di binê wan de av diherike wê de kevan cenneta xalidîne fîha û wê ebedî di cennetê de bimîne ve ni'mel ecrul amilîn çi karekî qenc û başê ê ku ev kara kiriye demek kesê ku gava van karê ku Xwedê Teala di Sûrê Ali Imran di ayeta 132 hetanê hetanê 136 gava van kara nabikin bi gora van ayeta te bigere ew kesana mukafata wan ba Rabbê wan cennet e û cenneta Xwedê gunê wan diğefirîne û Xwedê wan dike cennetê wê daîmî ebeden daîmî heta wê cennetê bimîne û çi karekî qenc û başê ku ev kesî ku vî karê dike ji ber vêya gelê bawermendên bi rûmet gelê mislimanên hêja xweş ku birayên delal hûn bin dewamlî her tim li Qur'anê bifikirin li Qur'anê bixwînin li gora hukm û fermanê Qur'anê te bigerin veke Rabbil Alemîn me xilas ke heta carek din bimînin di xêr û xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.